Kumno perlak bero sashi senpat ngapediang sko bhai phi shakani ka channel jonga khasi terka. Tamentas ngi nyeshat no dakani ka jynbam ka thiang bat ka bang bha. Ngala sim kani ka dut shiteng bol bat uni pade ude utu custard. Ngasim shamait. Te saking king bha tu pakandala bha mo tu powdar. Uni pada ude Sabudana. Phila ban padem berosimet ne phila ban padem deka kloi dulu. Tang si pomini re kala along te sa supet kin ula jam ne de ban jam palan. Te da kala thanam kani ka kadun kade 10 kilo te ngala thapna uni Sabudana bangila de padem te sa king bha du bakanda kala kham duna ni kadut mo king bha tu kamalai eru de ban khle lang bha. Hadu bakandala milai. Pet kandala long rong kumnia. Mintapan nginya theno to ka custard ka bangila deb ya lupa. Te ndala the kani am de ban king ben mo yo kalang. Pet kani kala arben kumni kani kala long. Te sa lang bat u ilachi powdar da fidan nga sudung tu ilachi am. Nga standard bolong fresh ngam ju thiet radu tu powdar namar kaduna ke jing smau bi dangile fresh kumni bre ko best bah to ke jing smau bi ka kane bete te kani mndi ban penrengat palan mo namar kendala la peja am kan salong reben te kani kala long te ngin thap na uni apple te phila ban pendan kamunu nu so ba fi don hiyeng phila ban ai do to pomegranate ru phila ban ai da apple phila ban ai da kakai unu so phi stanan te kani kala long te sa ai so apple sa khandian na lor sa ai so ki dry fruits ru da fi kwa da ai lam ki dry fruits ru bang bha te nga tharai phila yo jimun to hi par long khomlai sibon ba philai pe ye kani ka video Like, subscribe, and share.